Mitangiko niyo ihurite ngoro-ini ya Agnes Nzioka o uria thiku irahituka. Amenya ndari na wiki na mwari ayakurwo ni mweke wa gukorwo akiingira university-ini ya Rongo kuria etitwo gukorwo agithomera mathomo ma microbiology. Faith Kanini uria nyina matiganire na ithe mumuciari miaka mingi mihituku arahoya uteithio kuri andu a wendi mwega mumuteithiriria gukinyaniria kiroto giake na njira ya kumuthomithia kuona nyina uria rutaga wira wa nyumba ndari na uhoti uyu. Mtoto wangu aliyefanya form 4 last year na naomba mwenye akona usaidizi anisaidie juu sina fees. Niko na mtoto mwingine ako form 1 na class 5 na sina uwezo. Nyina Agnes Nzioka akiuga igeria riake ria gwetha uteithio wa basari kuma kuri thirikari rikoretwo riringite ihiga. Kwenda kwa CDF nipate usaidizi lakini sikupata, ndio naomba munisaidie. Faith Kanini uria niwe wa mbere thini wa family ya ciana ithatu githina gia guthoma kia mwambikire arikia thukuru wa primary kuona aikarire nja kwa ihinda ria miaka 2 thutha wa kuona sponsor uria wa muteithiriria na akimurihira mathomo ma secondary. Hii familia mume na mke wametengana, hawako pamoja, ndio sababu wanaishi kwa soko. Na huyu mama anafanya kazi ya umaid hauwezi lipia mtoto ako form 1, mwingine ako standard 5 na mwingine ambaye ameitwa university na kuna gharama na pia ni mbali kulipa hizo fees hawezi. Na kwa hivyo anaitisha msaada mahali unaweza kupatikana, kwa sababu miaka hiyo ine kuwa university hata kanisa tukichipi tusaidie, tutasaidia kidogo. Ona kuri uguo mubunge wa tene wa gicigo kia Yata Francis Mwagagi niehothete kurihira muiritu uyu marihi ma tamu ya mbere niguo ndakorwo ni mweke uyu undu uria family no yamukirite na nduhio nene. Nilipata usaidizi kidogo kutoka kwa Francis Mwangangi, ndio naomba mwenye akona roho safi na wakusaidia anisaidie ndio mtoto aweze kumaliza. Handu-ini ha mohoro gitaũrĩtwa rĩakwa nĩ Mũgũre wa Karuiru.